수라를 자전거리 pasayag hawya tugu jazuya sabanayo paha विशेष paha भाषा योमी सेनामी नागम गुनामी सकसित नेपाल भाषा एमए थर्ड सेमेस्टर या गुनामी नागम लुमन्ती दबुया नुगु जी शकुन्तला महर्जन्या बाखी हना बनादसी जोजरबा केनाचना भाषा कला संस्कृति नागम सम्पदा नेपालीया मसिका ख तुकिया अध्ययन अनुसन्धान याना संरक्षण यागु नागम प्रवर्धन यागु ज्याना जिसकसिगु ख अध्ययन अनुसन्धान यागु ज्या प्रागिक रूपमा यामा कथे या पद भाषा चुना ज्याखया आधिकारिक मान्यता रहेको जुल थोइ खे चुता कया पिन पेद य पाटन संयुक्त क्याम्पस या छगु इकाइ कथ नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागीय प्रादुर्भाव जुल थौया नितक थौले विभाग पाखे थिथि सिद्धहस्त व्यक्तित्व बिनुको जन्म जुइथुको गुदु थुके तुज्याखय नीति प्राध्यापक डाक्टर सुन्दर कृष्ण जोशी सर या त नाप वेक नाप या समकक्षी युवा हेलुवा पित जिसालो मन्के मजियो तु कथ मतिक बौद्धिक नाप प्राज्ञिक समाज या वृद्धि व विकासे नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग या जो मधुको योगदान दया चनीमा धका भिन्तुना बेचना चना अतिहे नेपाल भाषा खेले थस फुकथ ज्याख याना चोपिन्त हपा बिगु कथ निस्कोंगु वैकुण्ठ लाकुल पुरस्कार जिनछमेसित लल्या धुङ्गुको दु थुकथ नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग पाखे युवा खया अनि महबी व्यक्ति पिनेगु योगदान या कदर जियाचनी थकान भन्न सकाया छना नाप एमए नेपाल भाषा बोना थगु ब्याजे नापलापी सुम मिसापिनको निम्ति लडाइगु चाइ लाको शिल्पा छगु चोछा बहगु ज्याजुल प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान व्यागु ज्या मिसापलाख्या न देमा भएको विचार या त थुगु ज्याख बबिलजी नाप बबी थकान भला सकाया जना छम मिसा उच्च शिक्षा क्यामा भएको विचार हे चोछा बहगु विचार जुल बालागु विचार जोसा गुलिसिना बिचे हे तोते मागु न जुल धासा गुलिसिन उच्च शिक्षा या निर्णय नाप उकी सफलता प्राप्त यागु दैगु छगु युद्ध त्याकथे हे जुगुजिफो उकी अज्यापि मिसा पिन्छ यागु मेहनत या कदर कथ तिब वा हपा बिगु कथ गुगु शिल्पा दाता निस्वना उकी मिसा पिन्त प्राज्ञिक यात्रा मतिक पला न्याकेको नीति गुहाले जिथका भलासना कयाचना थौया थुगु ज्याजोले जिन छगु बोजुई दखनी दया जी थत भाग्यमानी व्याख्याचना थौया ज्याजोले शिल्पा त्याकेत तालाबी प्रतिभावान व्यक्तित्व पिन्तुना देशनाचना नेपाल भाषा कला साहित्य व सम्पदा या खेले वेक पिनको कला सदा ध्यान चोनीमा वेक पिन्छ थेका दिगु सदा थया चोनीमा नाप नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग या बुसा नया हातमा छक भिन्तुना देशना चना सदा जो मधुगु ज्याख याना स्वर्ण आखल इतिहास जोइत त्यालामा धका मन्तुना बियाचना जुगु थानेको ज्याका जना शुभ